Apalagi kau masa paja cedi di magi bere jamaah nama kanja apalana matanda na sulit nabi terima bere jamaah. Magai na sabay bere jamaah kasih pulung. Ya ko si pulung itu lagi contoh ko sentere ya sentere ko 20 baterai na masuaga. Dibandi ko ci dimi baterai na. Ya nang ka sentere na ci dimi baterai na pa de na masua ya ko 20 pasti masua. Ya ko 20 baterai nang ka baterai mati acipira di mon ritanga. Tu manamunya tu. Mako mati itu pak bere jamaah ko pak bere jamaah mati ko tu gimte acipira pani mon ritanga. Macio boatu. Maki itu sitongan nah, makanya Nabi mengatakan datang berjamaah di masjid. Makai supaya angkat tahu ko tu makanya peringaran na pacu mana mo ko tu barakah nih itu. Nah, cuma aja minta barani lo komondri na imani. Apa tuh tahu di pagaga baca nampu tapalok komondri na imani Allahu Akbar. Sana salah imani ni gametolay. Jadi hati-hati kisah paun roh. Memang asal-asal mo ko tujolo. Itu ya miro makanja-kanja na baca nama pahang ko ni mondri na imang ni yati ampai masigi patulima kadaka aja lalu talaca ipintu na yeruyolo kiri kanan ya ko baka di gene na imang kaya melo lalang ha maka bote ko tulina laca yero aja talaca itu jalur darurat namanya